Ko tame iti te kaiarahi I te rōpū e whakawāngia nei I roto I te kōti teitei o Tāmaki Makaurau. Hei tā ngā roia o te karauna I te rangi nei, I te mahi nanakia a tame iti, rātau ko te kaiwhiria Kēmara, ko Urs Singer, ko Emily Bailey, I roto I te urewera. Anei ngā whakamahuki. Ko tahi noa te whakamanawatanga a te karauna mō tēnei whakawā, kei muri te awa māpara, he tangata kē. Make no mistake about it, the Crown case is that Tama Iti is the person who is responsible for organising these rama, these training camps. Hei ki te karauna I roto ia rātau taunakitanga, maramana te kitea o ngā hara o te toko whānei. The Crown says, look at this material, the footage taken of people patrolling through the bush near Ruatoki, of people throwing Molotov cocktails down by Whetu Road, the footage of people practising armed patrols down by Whetu Road and disembarkation from motor vehicles under the cover of semi-automatic gunfire. Hei tā nāno, kei roto te wehi I te whakamaua tūhoe ki ngā mahi a te karauna. Hatred is an emotion which conjures up pictures of an extreme. Hatred can lead to deep and profound bitterness. Engari he ai ki te roia o Tamiti, he nui ngā hapa kei roto I ngā taunakitanga a te karauna. The way the Crown's presented a case with a row of policemen and just 2 or 3 civilians, you'd have to think that the material for the defence is unorthodox. Are you going to convict Tami Iti on an incomplete picture painted by the Crown? Hei tāna kua roa Tamiti e whawhai ana mo te mana motu hake o tūhoe. They have looked through a keyhole at his life and presented that to you as allowing to draw inferences of untoward and terrible behaviour. Me whānui ake te tiro ana kai whakawā te kaumātahi ki te ao o Tamiti. Tini Molyneux.